Shalom, shalom God's people. Ukuthula makube kini. Ukuthula makube kini bazalwane. Kulilanga elihle esilinikwe nguNkulunkulu. Ngomgqibelo omhle kakhulu. Mhla ka-11th of February. Lilalela umntanenu, umfowenu, umngani wenu, uGladys Thena. Yebo bazalwane. Ngikhuluma lana ngise-House of Peace International Ministries in the UK. Ngithanda ukulibingelela igama leNkosi uJesu Kristu. Ngidumisa ububanzi bukaNkulunkulu. Ngibonga ukugcinwa. Ngibonga isambuleni sikaNkulunkulu esisivikelayo kuyo yonke imitshoko ephoswa ubusuku lemini ebantwaneni bakaNkulunkulu. Siyabonga Jesu. Singakangena ezwini lethu lapho sizokhuluma khona ngokuthi asidluleni ekufeni singene ekuphileni. Isihloko sethu sendaba salamhlanje siyabe sisithi asidluleni ekufeni singene ekuphileni. Kodwa singakangeni ezwini lenkosi bazalwana abahle kasikhuleke nini. Baba uNkulunkulu olomsa, Baba owethembekileyo, Jesu Kristu, Mhlengi wethu, Moya Ongcwele, Mqondisi, Mduduzi, siyalinxusa ukuthi lisisize ekudaluleni indaba ezingcwele. Sifundise nini isibono sokusithekileyo. Bese ngikhulekela abantu bakho bonke kungendawo abalaleleyo. Singathi uNkulunkulu olomsa, uNkulunkulu lothando, ungabavakatshela enhliziyweni zabo ngamunye, ukhonfirme izwi esezokhuluma namhlanje libatshintshe, libakhuphe ekufeni libafake ekuphileni, libakhuphe emnyameni libafake ekukhanyeni. NgoJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Amen. Siyabonga Jesu. Thank you Jesus. Yes, bazalwana abahle, ngiyaqoqoda encwadini eminyango kaNkulunkulu. Singena encwadini ezingcwele eBhayibhelini elihloniphekayo. Sizafunda udaba lwethu namhlanje uJohane wokuqala chapter 3. uJohane wokuqala chapter 3. Duze lasekugcineni kweBhayibheli yakho bazalwane. The Epistle of John. The Epistle of 1 John chapter 3. Isihloko sendaba sithi asidluleni ekufeni singene ekuphileni. Hallelujah. Ngiyazi ukuthi la esikhona kundawo ngendawo ezijene siyabuzana ukuthi ngubani osekufeni. Ngubani osekufeni, ngubani ofanele adlule kufeni lo osekufeni. Imbuzo yabe simningi sesibuzana kuhle kakhulu kuba lembuzo because kuyabonisa ukuthi siyakhula enkosini. Bazalwane uNkulunkulu ufuna sikhule kuye. Ufuna sikhule kuye, hayi ukuthi sithi sesingamakholwa sihlezi kwandawo singabali iBhayibheli lethu singalenzi. uNkulunkulu ufuna sikhule, yikho ukukhula kwakhona. Hallelujah. Isalvation, ukuhlengwa kwethu, ukuthi sesizelwe ngokutsha, sesihlengiwe, sesingapha kwaNkulunkulu. Mase sihlengiwe yikho lapho kumele sisebenze khona nzima. Ngoba esikuphiwe uNkulunkulu kuba izi kakhulu ukuthi kulahleke ngoba uSathane uyakutshontsha. So mase sifikile kuNkulunkulu sesibizwa ngabantwana bakaNkulunkulu, yikho lapho kumele sesimele sibe committed kakhulu, sizinikele kakhulu kuNkulunkulu ngoba uSathane ngaleso sikhathi usekufuna. Kuthiwa everything close to Jesus receives attack. Yonke into ephansi eduze kukaJesu iyemukela ama-attacks, njengokuba yena uJesu ngokwakhe wayemukela
attacks left, right and center, siyakwazi khona lokho. So anytime you are identified lo Jesu Kristu, ube kwazi ukuthi ususenkingeni yona leyo, ususenkingeni yempi, sokuliwa, sokusempini. Hallelujah. Ungazibona ungekho empini yakhona, hayi kawukakafiki lapho esitsho khona ekubeni i-true Christian. Ma kuyikuthi message eyachunyelwa last week layibona layifunda, lizabona ukuthi lokho esikukhuluma manje kucishe kufanane, kuyafanana lesakukhuluma last week. Hallelujah. Ukuthula makubekini bazalwane. So ngingathathanga isikhathi, isihloko sendaba sithi asidluleni ekufeni singene ekuphileni. Sibala ivesi lethu. Bazalwane ngizaxolisa because mina ngiyabala iBhayibheli. Ngangishumayeli ngevesi but ngibala iBhayibheli. So ku 1 John chapter 3 verse 1, which is uJohane bokuqala chapter 3 verse 1, uthi yeka ubukhulu bothando ubaba asinika lona, ukuba sibizwe ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Wow. Uthando uNkulunkulu asinika lona ukuthi sibizwe ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Njalo lokho yikho esiyikho. Yikho kanye esiyikho ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Sizokuthola phambili ukuthi okusenza singabe ngabantwana bakaNkulunkulu kuyini. Kodwa kwamanje uJohn usasilonda embhalweni. Okwenza umhlaba thina ungasazi ukuthi laye kawumazi. Bazalwane, lezwa laphana ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu njalo siyakwazi, kodwa umhlaba kawusazi. Umhlaba kawukwazi ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Okwenza umhlaba ungakwazi ukuthi umhlaba vele azange ube mazi yena uNkulunkulu. Umhlaba wona kawumazi uNkulunkulu. Verse 2, bangane abathandekayo, khathesi singabantwana bakaNkulunkulu, njalo lokho esizakuba yikho akukaziwa, kodwa siyakwazi ukuthi lapho ebonakala sizakuba njengaye, ngoba sizambona njengoba enjalo. We will see him as he is. Ukuthi sizoba yena akukazakali, kodwa siyakwazi down inside, siyakwazi ukuthi lapho uNkulunkulu evela, uJesu evela, sizofanana laye. Hallelujah. Kule ngoma ihlatshelwa ngalolu hlobo. Verse 3, wonke umuntu olethemba leli ngaphakathi kwakhe uyazihlambulula njengoba laye ehlambulukile. Liyabuzwa bazalwane, ubuKristu buhamba ngaphi? Ma ulethemba lokuthi mzwana uNkulunkulu evela uzofanana laye, ma ithemba lelo likuwe, kuthiwe uyazihlambulula wena. So kumele ube lethemba elikhulu elokuthi uNkulunkulu athe uyikho khona athi uzakwenza. Ithemba lana liyakugeza, liyakuhlambulula ngaphakathi. Hallelujah. Ukhuluma uNkulunkulu lapha usibonisa ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu. Sinthemna sizofunda siloke siyaphambili sibona ukuthi okusenza kahle kahle sibe ngabantwana bakaNkulunkulu vele kuyini, okusenza singabe ngabantwana bakaNkulunkulu kuyini. Kwenzela ukuthi ithemba leli sibe kwazi ukuthi siba lethemba siba lethemba ngoba singabantwana bakaNkulunkulu abayenza uABC. Anti singabantwana bakaNkulunkulu abenza lezi zinto 1 2 3. Kulama instructions, kulezi zinto zakhona ezikwenza ukuthi uqualify ukuthi ungumntwana walapha ekhaya. Ukuthula makubekini. So umntwana wako umoyo lapha emzini lo, ungwako umoyo uqualify njani? Asikuthi umntwana lo uyahamba ethathwa ngale koNcube azobekwa komoyo sokuthiwa ngumntwana wakomoyo. Hayi. Asikho umntwana wakoNcube uzawuthathwa koNcube ayifakwa komoyo ukuthi umntwana wakhona. Hayi. Kukhona okumqualifyayo. Umama lo baba ozela umntwana lo umzele komoyo, inkaba yakhe ngiyakomoyo, yikho lo mntwana ethiwa ngwakomoyo. Hayi ukuthi ususwe next door wabiswa ngikhaya wasesiba ngwakomoyo. Hayi, wakhula ngemithetho yakomoyo, wafundiswa ngemithetho yakomoyo. Lokhana kuyamqualifya ukuba ngumntwana wakomoyo, uzelwe enjalo. Kodwa umntwana wakomoyo usangazalwe ngwakomoyo decide ukuthi hayi mina kamfuni ukuthi ngibe ngwakomoyo, avele nje
abe umuntu wezwe, ahambe achiye ingakibo, ayichiye ingakibo, axabane labazali bakhe, athina ahambe. Ka-qualify ukuba ngokomoya because abazali bakhe khona phana babe bengejabulanga. Abazali bakhe bayamphika umntwana nalwana isikhathi esiningi. Bangamphika sehambile. Isikhathi esiningi abazali kabamxotsha umntwana nguye ozihambelayo. Angazihambela abazali kabala choice, bemncenge, bembiza ehlule. Abazali bagcina begeza izandla bathi hayi ikho lokho akulanto esingayenza, umntwana lwana ahambe. Siyakwazi ngendodana yolahleko ukuthi yahamba yalahleka. Ubaba wayezathini? Wayeza la angeke landele. Wayekile wathi hayi kulungile hamba. Nje konke okufunayo manje nizathini mina umuntu omdala wasala ehlezi ngikhaya. Kodwa uthe sephenduka back wemukelwa. Waphinde waba njani? Waba qualified ukuba umntwana walapha egumeni. So lathi singabantwana bakaNkulunkulu kulento esiqualifyayo ukuthi sibe abantwana bakaNkulunkulu. Lapho ngivuka nje kusensithi ngumKristu, likholwa ukolunye udaka ongamelanga ube kilo. UbuKristu bazalwane ngenye indlela esabekayo, ngenye indlela enkulu ebanzi, enhle kakhulu ukuthi mawuyaze wayiqonda kahle, inhle kakhulu indlela yakhona. Hallelujah. So masiqhubeka lapha sibala kuthiwa ithemba, singaba lethemba lokuthi singabantwana bakaNkulunkulu. That is simase singabantwana bakaNkulunkulu. Kakhulu phonge uthemba umoya uthi ngumntaka kaNkulunkulu wona ungasomntaka kaNkulunkulu. Omunye umbuzo izolo wathi kanti vele how do I know ukuthi ngumntaka kaNkulunkulu? Nguye yenza ukuthi ngibe le lokhuzana ngisearch ama scriptures ngimphendule ngimtshengisa ukuthi mawulokhu usabhema igwayi la asomntaka kaNkulunkulu. Wathi hayi kodwa ngisabhema kakhulu kanti sembhema kathathu ngelanga ngathi ulokhu ubhema igwayi asomntaka kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyaxolisa futhi ukuthi House of Peace sichumayezi sichayinja sifihla umphini sikukhuluma njengoba Jesu wasifundisa. So siyakhuluma njengokuba kwenzela ukuthi lathi sixolelwe zethu izono ngoba singakhuluma kungayisikho uNkulunkulu kasejabuleli thina. Uthi igazi labantu esibachumayeza lisezandleni zethu. So akusoze kusize bazalwane ukuthi ngilitshele into engekho eBhayibhelini ekugcineni bese ngisiye egehena ngiyejiselwa khona okade ngikukhuluma. Ukuthula. So ngizolitshela khona lokho kufanele ukuthi likuzwe. Ngithemba ukuthi umoya ongcwele uzovula inhliziyo zenhlizwe. Hallelujah. So kasizweni ke lokho kusiqualify ukuba abantwana bakaNkulunkulu. Verse 4. Umuntu wonke owenza izono wephula umthetho. Ngempela isono yikungabi lomthetho. Kodwa liyakwazi ukuthi wabonakala ukuze asuse izono zethu. Ukhulunywa ngoJesu la. Umuntu owenza izono wephula umthetho. Umthetho kabani? kaNkulunkulu. Ngempela isono yikungabi lomthetho. Awula mthetho mawusesonweni. Kodwa liyakwazi ukuthi wabonakala ukuze asuse izono zethu. Ubani? uJesu. Njalo kuye akula sono. Kuye akula sono. Yakhumbula uJesu kuJohane 8, uJesu wathi yena, the prince of this world is coming but he has nothing in me. What inkosi yalomhlaba iyeza but angila lutho lwakhe. Esithi uJesu esithi lutho lwakhe sithoni? Izono lulutho lukaNkulunkulu, lutho lukaSathane. Isono sonke lulutho lukaSathane. Mawusesonweni uphethe ulutho lukaSathane. Therefore uSathane ulesandla kuwe at any time. Hallelujah. Yona leyani verse sayibona ngale kuJohn 8 nansi lapha. kuJohane 8 nansi futhi lapha ithi yona. Ithi yona. Kodwa liyakwazi ukuthi wabonakala ukuze asuse izono zethu. Njalo kuye akula sono. Iyo le kuJohn 8. Uthi uye inkosi yalomhlaba iyeza but kangila lutho lwakhe mina. Kangila lutho lwakhe mina. Meaning kuphela uSathana lakho asebenza ngakho isono. Wena mawule sono sakho ngaphakathi kwakho yiso asebenza ngaso.
Haleluya. uJesu uthi kala sono yena. So njalo kuye akula sono. Kubani? uJesu. Verse 6. Ngakho ohlala kuye oqhubeka esona. Lalela bazalwane. Ma usenkosini, inkosi ngaphakathi kwakho, ngezwi layo la ngomoya ongcwele ihlala ngaphakathi kwakho, angeke uqhubeke esonweni. Uyazizwa ukuthi hayi lokho kasafuni ukukwenza. Uyezwa ukuthi hayi khathi sikansafuni sengikhathele, kansafuni khonokho kwinto ukukwenza. Haleluya. Ma ubukhuluma amanga uyawezwa ukuthi hayi amangala phela athi sasebaba, kasekho mnandi njengokuqala. Abanye bathi hayi sengikhulile kade ngaqamba amanga. Abanye athi kade vele ninathi utshwala kade ngigeyinani khona la. Kade vele nitholani khona la. Abanye kade ngibhema igwayi kade nitholani khona la. Haleluya. Abanye kade ngihamba labo mama kade nitholani kubo mama. Kade ngihamba labo baba kade nitholani kubo baba. Kade nginyeya abantu nitholani kikho. Khona ukhiyana ukuthi kufike esikhathini sokuthi uzibuza ukuthi kanti into yona le ngiyenzayo kahle kahle vele nitholani. Umoya kaNkulunkulu usukuvakatshele ukuthi utshintshwe. Isikhathi sokuthi uzalo ngokutsha siyabe sesisondele sesifikile. Ngakho ohlala kuye oqhubeka esona. Ngakho oqhubeka esona owambonayo kumbe omaziyo. Angeke uqhubeke usesonweni uloNkulunkulu ngaphakathi. Ungeke uthathe uNkulunkulu engena laye endlini yenyanga. Ungeke uthathe uNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu ngaphakathi kwakho. Mawuse endlini yenyanga uhamba laye, afika amephandla akubukele. Mawusiya etshwaleni uhamba laye, afika amephandla akubukele. Usesonweni khona pha. Ungeke uqhubeke kuleso sono ehlala kuwe. Kahlali kuwe ma uqhubeka esonweni. Khona kana kube kwazi ube clear, ungatshona uzihluphi lokusithi hayi yenza natha phakathi kweviki ngesonto ngihambe ngiye church, zabhema phakathi kweviki ngesonto ngihambe ngiye church. Hayi awukabi ngumKristu, awusokholwa, awusomntanakhe. Yebo wakubumba kodwa awusomntanakhe. Haleluya. Njengendodana yolahleka, indodana yolahleko sithethe imali yayo, sisidla imali yayo ngeprodigal living yayo le lapha edlalisa khona imali, sidlala abafazi lotshwala lani. Waye lokho engumntwana kababa lo. Waye umntwana kayise. Kodwa wayenga-enjoy ubunandi obungikhaya ngoba wayesegangeni. Waze wabuyela ngikhaya ukuthi ayobe enjoy ubunandi. Kufanana lawe, udalwe nguye uNkulunkulu. Uphumile ngikhaya wenza ukuganga kwakho kwenzayo. Ngaphandle uzubuyele back futhi kuNkulunkulu in repentance. Ubunandi bukaNkulunkulu asoze ubuthole. Haleluya. Ukuthula. Verse 7. Bantwana abathandekayo, lingavumeli umuntu eliduhisa. Lowo oyenza okulungileyo ulungile. Lizwa bazalwane. Ungavumi umuntu ekuduhisa. Lo owenza okulungileyo ulungile njengoba laye elungile. Ubani? uJesu. Lo owonayo ngokaSathane, ngoba uSathane wona kusukela ekuqaleni. Yezwa bazalwane. Verse 8. Lo verse 7. Lo oyenza okulungileyo ulungile njengoba laye elungile. Sizathi masiqhubeka sizofunda ukuthi kuyini okwenziwa okwenza kuthiwa owenza ukulunga. Kuyini ukulunga kwakhona ngoba lakho kulama stages ukuthi ukulunga kumele ngikwenze lokho lalokho. Okubi lakho kukhona ukuthi okubi kwangikhona okuyikho okwenza ube umuntu akaSathane lakho nanku sizokufunda. Lo owonayo ngokaSathane ngoba uSathane wona kusukela ekuqaleni. Ikhona enye imessage engayichumayelayo ethi who is your father? Ngubani ubabakho? Ungalalela leyana layo imessage ethi ungubani ubabakho, uhlanganise layo nale. Uzezwa amandla kaNkulunkulu avela ezulwini, uzezwa umoya ongcwele ngena ngaphakathi kwakho eklina yonke into engafunekiyo. Ma ugula uzazizwa usiba msulwa. Why? Uzazizwa usiba phila. Why? Because
iBhayibhili lithi lona, you shall know the truth and the truth will make you free. Kumele wazi iqiniso, iqiniso lizokukhulula enhlungwini okizwa. Iqiniso bazalwane kumele ulazi, uNkulunkulu uyakhuluma uthena abantu bami baphelile ngokuswela ulwazi. My people are destroyed for the lack of knowledge in Hosea 4:6. Abantu bami baphelile ngokuswela ulwazi. Ulwazi nanto solubuyile. Lo olungileyo, lo owenza okulungileyo, ulungile laye. Lo onayo ungokaSathane. Simple. So ma usenza okulungileyo ungumntaka kaNkulunkulu, ma usenza ukona okungekho right ungumntaka kaSathane. Indodana kaNkulunkulu yabonakala ukuze ichithe imisebenzi kaSathane. Yikho akulandayo uJesu ukuthi achithe imisebenzi kaSathane. Ngakho ozelwe ngokukaNkulunkulu ozaqhubeka esona. Uzelwe ngokuthi why lokhu sesonweni? Uqinisile impela uzelwe ngokuthi? Are you sure you are born again? Why lokhu uqhubeka esonweni? Why mawusesonweni kungalanto ekukhumbuzayo ukuthi usesonweni? Why lokhu ukholisa usebenzela usidla kuSathane? Kodwa ngaphi lokhu sithi ngumntaka kaNkulunkulu. Ngakho ozelwe ngokukaNkulunkulu ozaqhubeka esona, ngoba inhlanyelo kaNkulunkulu ihlala ikubo. Iyekuzwa lokho bazalwane. Abasoze baqhubeke besona ngoba bazelwe nguNkulunkulu. Inhlanyelo kaNkulunkulu remains ingaphakathi kwakho, intanga ingaphakathi kwakho. Ungavela uzalwe ngokutsha ngokupheleleyo, angitsho ukuzalwa ngokutsha ukhuluma kuphela ngomlomo. Ukuzalwa ngokutsha usenza izenzo zakhona, ukulunga okukhulunywa ngakho. Usenza okulungileyo kwakhona. uNkulunkulu sevele sefaka inhlanyelo ngaphakathi kwakho ezokwenza ukuthi ungoni. Uthi noma ungona uphenduke masinya uthi uNkulunkulu ngiyaxolisa. Ungazibona usona ungakubona ukuthi yikona. Uzibone ubhema igwayi uthi wena hayi ngibheme ekuseni kuphela ntambama kanisabhemi. Hayi kakangeni kahle. Uzibone lokhu usenza into wrong ukuthi hayi akulandaba. Akulandaba. Indaba ikhona ngoba khona phakathi the moment usona okuncane okuyi1 uSathane usuthethe kaSathane. uJesu uthena akula lutho lukaSathane kimi. uJesu uthi akula lutho lukaSathane kuyi. Yikho uJesu walwa impi yakhe lapha emhlabeni noma kwakunzima waze wayiwina. Bambethela esiphambanweni wanikela impilo yakhe, wavuswa nguNkulunkulu ngamandla kaMoya oNgcwele. Wavusa uJesu ngendaba zokuthini? Indaba zokuthi uJesu was a holy man, no sin was found in him. Wayengala sono uJesu. Waxola kwaze kwaba sekugcineni. Bathi baxolele uNkulunkulu abakwazi abakwenzayo, wabathanda kwaze kwaba sekugcineni. Noma babemhlupha bamthini bamenzele lokhu uJesu wayehlala ebalekile babalekela. Bafuna ukumbulala, bafuna ukuthini, kodwa uJesu wabaxolela. Hallelujah. Mawufuna ukuvuswa kuma problems akho, mawufuna ukuvuswa ezintweni zakho ezisukubuhlungu, mawufuna ukuvuswa emkhuhlaneni, mawufuna ukuvuswa kulapho owele khona, mawufuna ukuvuselwa okufileyo kwakho, phila othandweni ekuxoleleni. Phila ethandweni ekuxolelweni koNkulunkulu. Hallelujah. Abazelwe ngokutsha abakuNkulunkulu kabahlali esonweni. Ngakho ozelwe ngokukaNkulunkulu ozaqhubeka esona, verse 9. Ngakho ozelwe ngokukaNkulunkulu ozaqhubeka esona, ngoba inhlanyelo kaNkulunkulu ihlala ikubo. Abasoze baqhubeke besona ngoba bazelwe nguNkulunkulu. Sibazi ngalokho ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ngobani, kanye lokuthi abangabantwana bakaSathane ngobani. Can you see it bazalwane? Le ngiyibiza ngithi self examination. Uyazi uchaya self examination yakho, ucha umhloliso, uzicheka wena ukuthi kade mina ngumntaka bani, ngezenzo zami nje ngumntaka bani mina. Ungazincengi, ungazidefendi, ungazifevi, ube nje leqiniso lawe nje, uzicheke kahle wena wedwa. Ususithi kade vele kuna khona apha ngenzani, ngumntaka bani mina. Kungake engikwenzayo okuright,
kungake engikwenzayo ku-wrong. Uma ungakwazi ukuthi ku-wrong ungakwazi ukuthi ku-right, bala iBhayibhili yezokutshela. Kwaba seGalatia 5 verse 17, ungaqala ku-verse 17 wehlise yaphansi uzabala konke oku-wrong okwakhona ukuthi ikuphi. Ungasuka lapha nothi verse 22 subala konke okulungileyo kwakhona okuhle-ke. Check ukuthi kulist leyo yoku-wrong kukhona yini ozithola ukikho. Kulist yokulunga kukhona yini ozithola ukikho. Usukwazi ukuthi hayi okay mina ngilapha kodwa ngifuna ukuba lapha. Usuqala ukutshintsha. Hallelujah. I-self examination, uzicheke wena wedwa, ngumele uzicheke. Uthena lapho John, sizobabaza abakaNkulunkulu ngezenzo zabo. Sizabazi ngalokho ukuthi abantwana bakaNkulunkulu ngobani kanye lokuthi abantwana bakaSathane ngobani. By our fruits we shall be known. Lo ongenzi okulungileyo kasuye mntakaNkulunkulu. Clean statement. Lo ongenzi okulungileyo kasuye mntakaNkulunkulu. Loba lo ongathandiyo umfowabo lo dadewabo. Lo ongayenzi okulungileyo kasomntakaNkulunkulu. Loba lo ongathandiyo umfowabo loba udadewabo. Lapha kuthiwa ukungathandani kwethu nje. Akutsho ukuthi udadewethu esizelo sonke kunathoko losathoko, hayi. Kuthiwo abafowethu abazalwane. Asithandani, sibhizi sikhulumana kabi, sicabangelana kabi, silemhawu, siyahawukelana. Bazalwana soze kusisendawo khona lokho. Kuyasisegehena ngoba sikwazi singakwazi singabantwana bakaSathane masizondana. Simple. Singabantwana bakaSathane masikhulumana kabi. Even noma ungakhulumanga kabi mangaphakathi kwakho enhlizweni yakho kulokunye okurongo ngomfowenu ngomzalwane. Usungumntaka kaSathane. Ungumntaka kaSathane. So cela uNkulunkulu akusize ukuthi uNkulunkulu inzondo engilayo ngaphakathi ngosibani. Ikhiphe uNkulunkulu. Ngoba lo muntu lo noma emphambanisile akayazi into ayenzayo. Uxole ngaphakathi. Yikho ukuthi uhlale lo uNkulunkulu. Hallelujah. Bazalwane, indaba engikhuluma namhlanje isihloko sayo sithi asidluleni ekufeni singene ekuphileni. Masiqhubeka laphana sikhangela ukuthi kuverse 11 kuthiwa leli yilizwi konke lokho sesikubalile. uJohn uyabhala ukuthi leli yilizwi elalizwa kusukela ekuqaleni, kumele sithandane. Asonto entsha ukuthi ngikukhulunywa ukuthi akasithandane, into esiyaziyo ukuthi kumele sithandane. Kuthiwa singabi njengoKhayini. Siyamkhumbula uKhayini, ubhuti ka-Obel. uKhayini ngesilungu nguKhayini. Lingabi njengoKhayini owayengokaSathane, wasebulala umfowabo. Wambulalelani na? Ngoba ezakhe izenzo zazizimbi, ezomfowabo zilungile. Iyabona bazalwane, liyakhe likunanzelela ukuthi even imali zizelwe egumeni, uyathola ukuthi omunye angayenza into enhle kumbe apase esikole, abanye laba kuyaba lomunye ongaselebrate ongakujabuleliyo khona okhuyana. Kwandile emafamilini amaningi, kwandile emaklasini esikole, kwandile endaweni ezijeneyo, emsebenzini, abantu besemsebenzini, kwandile ukuthi umuntu wangikhona sokulento enhlelwana omunye ayenzileyo kawukujabulele. Okwenza ukuthi ungajabuli ayisuwe bazalwane, yikuthi ungumuntu akaSathane, ulomona, ulomhawu, kawufuni ukubona into enhle komunye umuntu. Khipha umona bazalwane, ngoba uphilela uSathane mawulomona. Khipha umoya kaSathane ngaphakathi kwakho bazalwane, ngoba umoya kaSathane ugcina ukukuthuma ngendaba yomona lwana la umhawu, ugcina sukuthuma ukuthi ubulale. Yena lwana umuntu oyaba umhawukela usiza ubuhlungu ukuthi wayephumelela, wayi kusiba nje kuye, ugcina sufuna ukumbulala. uKhayini wambulala umfowabo. Embulalelani? Embulalela ukulunga, kwenza into enhle nje, yikho ambulalela khona.
Verse 13, lingamangali bazalwane bami nxa umhlaba ulizonda. Siyakwazi ukuthi sesidlulile ekufeni saya ekuphileni ngoba siyabathanda abazalwane bethu. Isihloko sendaba sithi asidluleni ekufeni singene ekuphileni. Bazalwane, ma ungamthanda umzalwane wakho uphakathi kwenziki yokufa, usemnyameni. Ma ungathanda abazalwane, ma ungathanda izidalwa esidalwe nguNkulunkulu, ma ulokhu ungakaku-understand khonokho, yizo secret stories of Christianity, izinto ezifihlekileyo. Siyanikana ama-gift, sinikana izipho, sithi siyathandana. Uthando kumele luphume ngaphakathi enhliziyweni. Ungakazi umqhubele umuntu isipho lesiyana, qala ucele kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngicela ukupha isipho lesi ngenhliziyo yami yonke. Ngingathi ngiqeda ukupha ubani sengihamba ngitshela abantu ukuthi yimi engimpileyo. Asiphe ngenhliziyo yethu enhle yonke. Singaphi ngoba silokuningi kakhulu. Siphe ngenhliziyo yethu, siyashare, sihlephunelane. Lingamangali bazalwane, verse 13 again. Lingamangali bazalwane bami nxa umhlaba ulizonda. Siyakwazi ukuthi sesidlulile ekufeni saya ekuphileni ngoba siyathandana. Ngoba siyabathanda abazalwane bethu. Lowo ongathandiyo ulokhu esekufeni. Lowo ongathandi omunye wakhe ulokhu esekufeni. Lowo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Njalo liyakwazi ukuthi akula mbulali olokuphila okungapheliyo kuye. Kanti yakwazi bazalwane ukuthi thina abantwana bakaNkulunkulu silokuphila okungapheliyo, eternal life, impilo kaNkulunkulu. Impilo engazi umkhuhlane, impilo engazi ukwesaba, impilo engazi ukwehluleka, impilo ekaNkulunkulu ephila ngaphakathi kwethu. Haleluya. Kodwa ma ungumbulali, awulayo leyo mpilo, impilo engapheliyo. And last week eChurch ngikhulume ngalivesi ukuthi ukuba ngumbulali kwangikhona, uKhayini wambulala, wamngcwaba umfowabo, wamfihla somewhere. Wena mzalwane njengoba unilalele khathesi uyathi hayi uKhayini wambulala, mina kazange ngibulale umuntu futhi angeke ngibulale umuntu. Bazalwane, uyabulala nsuku zonke mawulokhu ukhuluma kabi ngabanye abantu. Uyabulala nsuku zonke bazalwane mawulokhu nyeya. Uyabulala mawulokhu senza isexual immorality. Uyabulala mawulokhu feba. Uyabulala bazalwane mawusenza zonke lezi zinto uNkulunkulu angafuniyo ukuthi uzenze ezingasikho kulunga ezitholakala kuGalatia 5 verse 17. Uyabulala bazalwane ma ulenzondo engelamkhawulo, ungaxoleli, uzondile ngaphakathi, ucabangela abanye abantu okubi. Uyabulala, ungumbulali. Ma utshontsha, ma uqamba amanga, ungumbulali. Ma ungazithola lokhu seselapho bazalwane, akuthathi isikhathi, akudingi ukuthi uzuye eChurch wothi uNkulunkulu lo msanyaxolisa, kangifuni kube lokho ngikhuluma amanga mina. Kanzange ungibhumbele ukukhuluma amanga. Kanzange ungibumbele mina ukunyeya abanye abantu. Azange ngibumbele umoya mina, umona. Kangifuni ukusebenzela uSathane. uNkulunkulu ngicela ungixolele. uNkulunkulu uyasisiza, yimpilo esiphila ngayo sonke amaKristu. Haleluya. Ungumbulali bazalwane mawuqamba amanga, mawuduhisa abanye abantu. Ungumbulali mawuchumayela intshumayelo engekho eBhayibhelini ongayithunywa nguNkulunkulu. Ungumbulali, uduhisa abanye abantu. Haleluya. Lo ozonda umzalwane wakhe ungumbulali. Yezwa bazalwane, ungumbulali mawuzonda umakhelwane wakho, ukhuluma kabi ngomakhelwane wakho. Noma ekuphambanisa okungakanani umxoleli ngoba uyimedara, ungumbulali ma ungakwenzanga lokho. Njalo liyakwazi ukuthi akula mbulali olokuphila okungapheliyo okunaphakade. Nanku esazi ngakho, verse 16. Nanku esazi ngakho ukuthi uthando luyini. uJesu Kristu wadela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Lathi kufanele sidele ukuphila kwethu ngenxa yabazalwane bethu. Nxa umuntu enothile abone umzalwane wakhe oswelayo kodwa angabi lesihawu kuye, uthando lukaNkulunkulu lungaba kuye kanjani na?
Liyaba kuwe kanjani uthando? Ulakho kawufuna ukuhlephunela abanye. Bantwana abathandekayo, verse 18, bantwana abathandekayo, kasikathandani ngamazwi loba ulimi kuphela, kodwa ngezenzo langeqiniso. Haleluya. Anti nchilo ngathi siyabe sinikana izipho, sithi siyathandana, siphinde ngalesibhode ngalesinyeyane, siphinde sithini, siphinde sithini. Kuthiwa kasithandane ngezenzo langeqiniso. Verse 19, ngalokhu sazi kanje ukuthi singabeqiniso lokuthi sizibeka njani inhliziyo zethu ekuphumuleni phambi kwakhe. Lapho inhliziyo zethu zisilahla. Okay, ngizaphinda uverse 19. Ngalokhu sazi kanje ukuthi singabeqiniso lokuthi sizibeka njani inhliziyo zethu ekuphumuleni phambi kwakhe. Even lapho inhliziyo zethu sezilahla, ngoba uNkulunkulu mkhulu kakhulu kule nhliziyo zethu, njalo wazi izinto zonke. Bazalwane abathandekayo, nxa inhliziyo zethu zingasilahli, silesibindi phambi kaNkulunkulu, njalo samukele kuye konke esikucelayo, ngoba siyayilalela imilayo yakhe, senze okumthokozisayo. Senzeni okumthokozisayo. Nanku umlayo wakhe: ukukholwa ebizweni lendodana yakhe. Believe, bazalwane, kholwa. Ukukholwa ebizweni lendodana yakhe. First mlayo ojabulisa uNkulunkulu. Ukukholwa ebizweni lendodana yakhe uJesu Kristu, lokuthandana njengokusilaya kwakhe. Labo abalalela imilayo yakhe bahlala kuye, laye kubo. Njalo sikwazi ngalokho ukuthi uhlala kithi, sikwazi ngomoya asinika yena. Down inside, ngaphakathi kwakho, uyakwazi. Uyazazi ukuthi ngubani, ukuthi ngumntakabani, umntaka Sathane noma umntaka kaNkulunkulu, uyazazi. Ngomoya asinike wona. Isihloko sethu sendaba sithi asidluleni ekufeni singene ekuphileni. Sengichasisile ukuthi wonke umuntu owenza okubi ungumbulali. Wonke umuntu owenza okubi ungumbulali. Imithetho 10 ethi ungabulali, ungayibi, ungathini, ungenza owodwa wakhona suyenze yonke. So ngathi hayi mina ngcono ngoba okwami yibufebe, kangikazange ntshontshele umuntu. Hayi, kuyafanana konke, into eyi-one. Mawufebile usutshontshile, mawutshontshile usubulele, mawubulele usuqamba amanga, mawuqamba amanga konke nje, into eyodwa nje. Into eyodwa, bazalwane. Ozonda kakhulu echaya abantu, alelwa abantu, uyafanana laye. Lo febileyo uyafanana laye, lo tshontshile. Haleluya. Akula sono esingcono kulesinye, akula sona esincane kulesinye. Haleluya. Praise the Lord. Ukuthula makube kini. Asikhumbuleni njalo isihloko sendaba, asidluleni ekufeni singene ekuphileni. Angikwazi ukuthi ukhona yini ebantwini abalalela imessage le, ukhona yini ongafuna ukudlula ekufeni angene ekuphileni. Lezi insuku sikhuluma, insuku lezi esiphila kizo manje, abantu bafa left right center, abantu bafa yonke indawo. Kakhulu okusiqedayo kakhulu ukuthi sivele sisesonweni. Sisesonweni senzondo, sisesonweni sokudla izidakamizwa, sisesonweni yayo yonke into, lokulala sivuka sifeba, sisesonweni. Kasiphenduke nini bazalwane, singene ekuphileni, sidlule ekufeni. Siyekele inzondo, ukuzondana, sisekufeni masizondana bazalwane. Sinyeyana. Kodwa mawuhlezi ucabanga ukuthi ubani noma ngaze ngimzonde, awukwazi ukuthatha umphefumulo wakhe. So why singasarendi? Uvela nje uthi kayivekho apha ngwestelana isikhathi sami. Ngoba phela impilo yakhe ivele yona ivela kumlimi, kayiphathwanga nguwe ngezandla zakho. Ukuthi njengoba umzonda uzahlu ikhathi, asuzuyikhathi. Ngiyazi ukuthi sile belief, hayi abantu bayaloya, hayi sebebaqeda abantu. Ake lihlukane labantu abaloyayo. Dikhangele ngaphakathi
uSathane usebenzisa i-remote engaphakathi kwakho ukuthi ekuqede uhlukane labathakathi, ngoba lo mthakathi wakhona ngaze limtshengise ukuthi wena ngumthakathi esimtholile limbulale khathesi asoze kustophe lutho, ngoba umthakathi liyabe libulela inyama, kuthiwa singalwi le nyama, liyabe libulela inyama. Umoya uyaphuma ungene komunye umuntu, ma uphumile lowo moya elizitshela ukuthi libulele uyaphuma ungene komunye umuntu, kusho ukuthi lowo buthakathi buyakontinue. So indaba yokubulalana kayisolve any problem. Indaba ezosolve iproblem yikuthi abantu babuye back kuNkulunkulu. Go back to God. Asibuyeleni kuNkulunkulu. Sivume izono zethu sibuyele kuNkulunkulu. Omunye ngomunye azikhangele ngaphakathi. Already sonke masingekho enkosini singababulali. Abanye siyahamba emasontweni but izinto esizenzayo zichiyene. Siyahamba emasontweni but sikhuluma kabi ngabanye abantu. Sisemasontweni sibiza amanye amasonto ngamasathanisti. Ngubani okuthuma ukuthi ukhuluma ukuthi liyani isonto ngumsathanisti? NguSathane ophila ngaphakathi kwakho. USathane ophila ngaphakathi kwakho ukwenza ukukhuluma izinto ongazaziyo. Uyakhuluma. Ufana lo Kayini owabulala umfowabo Abel. Ukuthula makubekini. Uyakhuluma kuphela izinto ongazaziyo ukuthi uzithethe ngaphi, uzikhulume zize zibe inkalakatha into. Ungumntu kaSathane bazalwane, usebenzela uSathane mawunjalo. Whether usesontweni, whether ngochumayelayo, mawungakathandi abazalwane, ungakathandi abafowenu, ungakathandi umuntu olenyawo ezimbili odalwe nguNkulunkulu ngomfanekiso wakhe, usesonweni, ngumbulali. Ngakho ngithi namhlanje kuwe, phuma ekufeni ungene ekuphileni. Sesidlule ekufeni sangena ekuphileni. Ngani? Ngenxa yokuthi sithanda abazalwane. Senza okujabulisa uNkulunkulu. uNkulunkulu uthi imilayo yakhe imbili afuna ukuthi uyilandele. Kholelwa emntwaneni wakhe, indodana yakhe uJesu Kristu. Uthande abantu bakhe ababombileyo, abafana nawo, ababumbe ngomfanekiso wakhe. Kuphela nje. Hallelujah. Wonke umuntu olenhliziyo edikizayo udalwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Kumbe kala nyawo, kumbe kala zandla, kumbe uhamba ngezibunu, kumbe uhamba nge-wheelchair, kumbe utheni, umuntu odalwe nguNkulunkulu. As long inhliziyo ngaphakathi, umuntu lana udalwe ngumfanekiso kaNkulunkulu. Hallelujah. Ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu amazwi akhe langaka akhukhumeze ngaphakathi kwenhliziyo zenu, azi inhliziyo zenu zitshintshe ngalamazwi ngoJesu Kristu ophilayo. Phuma nini ekufeni lingene ekuphileni ngoJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Siyabonga Jesu. Ukuthula enhlizweni zethu, ukuthula. Shalom.